бештар аз $1 миллиард амрикоӣ ин ҳаҷми маблағи созишномаҳои ба тасвиб расида миёни мақомоти Тоҷикистон ва Узбекистон ба дунболи сафари расмии Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳури Узбекистон ба Тоҷикистон аст. пас аз дидору гуфтугӯҳои бештар аз 4 соатаи ду раиси ҷумҳур ва ҳайатҳои расмӣ, бештар аз 30 созишномаҳои байниҳукуматӣ ба имзо расид. ما به عمیق‌تر کردن همکاری در بخش‌های نقلیات و رشد دالان‌های ترانزیتی توجه خاص ظاهر می‌کنیم. به قرار آمدیم که همچنین به بهتر کردن بارکشانی از طریق راه آهن و ماشین و هوایی ادامه می‌دهیم. غیر از این به سازش رسیدیم که تبادل فرهنگی، علمی، تندرستی و معارف را فعال گردانیم. бар асоси ин созишномаҳо Узбекистон сохтмони ду нерӯгоҳ дар фарози рудхонаи Зарафшон, корхонаи тавлиди мошинҳои сабукрав, роҳи оҳан, корхонаҳои насоҷӣ, гармхонаҳову коркарди маҳсулоти кишоварзиро дар Тоҷикистон сармоягузорӣ мекунад. اینجا سخن درباره بنیاد دو نیروگاه برقی آبی در رودخانه زرافشان می رود که اقتدار لایحه‌ای آن 320 مگاوات خواهد بود. در این باره ما با شوکت میرمانویچ 2 سال قبل در تاشکند به سازش رسیده بودیم. امروز سازشنامه به امضا رساندیم که قدم‌های من بعده ما را جهت اجرای این طرح‌ها به تنظیم می‌دارد. дирӯз дар ҳамоиши соҳибкорони Тоҷикистону Узбекистон дар шаҳри Бохтар миёни тоҷирони ду кишвар ба маблағи $730 миллион амрикоӣ созишномаҳои ҳамкорӣ имзо шуд. ҳамчунин Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев, раисҷумҳурони Тоҷикистону Узбекистон дар маросими онлайнии мавриди истифода қарор додани бемористон дар ноҳияи Қубодиёни вилояти Хатлон ва мактаби миёна дар ноҳияи Ургути Узбекистон ширкат карданд. Бемористонро Узбекистон ва мактабро Тоҷикистон дар кишварҳои ҳамдигар бунёд карданд. طبق اطلاع شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان، اگر در سال 2017 تبادل مال و کالا میان ازبکستان و تاجیکستان کمتر از $100 میلیون آمریکایی بود، در سال پاندمی 2020 این رقم به $500 میلیون آمریکایی رسیده است و قرار است در یک سال بعدی گردش مال میان این دو کشور مرز تا $1 میلیارد را عبور کند.